Tija mo shalat ke qui mensual ke ghost marriage la queen ko de ram jok di je queen shek ke ram mo mi ci yede ci jen di je queen shek maniam en o de ram jok di je queen shek mu do mo ban je ngaje no ne eno baram jok ba je queen shek amulot ke nuora dia lot ke je ka culture nuori ka nuore kan dia lus kene an gwada ben nuartina luze je mishal ka menu de rara de je queen shek eno mi ci yer je jen en queen me la queen joka ki queen ko baram ci riar ba je queen shek ana ador mi la shek la ja kwanye ketet ba shek ba ja kwany ke nyal ba ja kwany ka ba jogono jin ba je queen ramishi liu ki ramishi yede ci jen la mo la ja re ni lo chermi marriage mila aren kenyam balaran cha ja lat ke kwal tele je kan wore la ja lat ke George and Michelle como ghost marriage en queen mo queen Michelle no ke gottuman don wore lo je na tradition je kan kan wore mo meti ram ci jen aram mo la ja queen ke chek lat ke je Redwan wore kelu tike South Sudan tike Ethiopia ke jinwar lat ke je na mo mi ci tetin no ken generation diality ke do kolaro la dora be beto dora be beto lo rich kelu la jajige la jen mala lat ke ga family ko bi family brother link bitiram ci jen ba ji queen check alo check mo mi cha queen cha chire cha je queen yo ya queen check ba queen ram mo kan tin ba dap chit ka god ba la ro kenyinga ko ba shode ba je la keke lo amna kan ware la kan check la kan queen ba queen ramadan ci yede ci jen ngai kone doran kon ware eno ba lara no rammo mo cha lawut cha chol wut loroba shal jiwut gwas danan chete ka god ki gwas danan che queen chete ka god ba ko larno che lawut mite karami mo mi che yede jen akana no queen atela god ala shi mane rammo mo akana gorno rammo ba je gornyal ka ba queen chen kere yarba ba je queen na mo jen kwal cholo shek joka ki shek mu queen ka queen jaram mo mi ci jen ka to ge ngili shala do jen shala ghost marriage no mo meditin so bi ngaje no ne rami ci yede jen la wut la ja queen ka shek mi ci jen akana kon queen ki kana dap a shek queen yo ba shek mo ba je dap god a chan mo roi ka do ba dan le de ke je ko en queen cha lan je lor ba queen la ja lat ke ti ka mot ba yet pin gwa da dan ne cha shek mo cha je queen queen shek joka ki queen ram ci jen ne de kon ti la shi man ram mo akan nyala kana me ki bi kana kwan began man ramadan ci jen baro de realika bikan man kan go check no en ram mo kan queen check ba wud ba kon go bala ram mala daman bala ram mo mila ran marka dien ko gore jeno sheber yar bam cha chude cha je kek la gor no shura mo ba je kek ki shura mo ba dotra began man wud na mo no bi ke jal mi ci karani kan je ko yoram dani kan gujin wo bi ram mo bi queen check ka bi dab gat en ba nyal ba je kule mek en nyam mo mi cha je queen cha ku je yo kwa je queen
nga je no Queen ni jarada dien jen ba jerom shemane Ramadan en chiyere jen kan garden kono badab kan dial ba ka cholo ko ka gadu na manana chiyere jen Ramadan en kweran ba ci Ramadan ba gad ba karom Ramadan en kweran ba cha ga cha ba shule ken ba ga dil ci Ramadan en cha kwene ke Ramadan en ci je ken Ramadan kun ba ci jan bu wok bu yor pinya ok to kono kwala kwen shek ok ba ga yor pin ci mane wut kanamo wut dana ci de jen ci mane akene tin kontin bo to bu yor pin baram mo ba yu kwen shek ya kwen ya ba dab ga de wut dana cha kwan malaran marka de kan ga to ba ga chulnga ba ga chule shoda mo bedetin be kanarom bala brona labi ke be reje tok ba wewe no na me latje ko mite ka marme le ror chiet ko mite milat ke lala de ko shikara mo che babat ko cha goro kara mo babat badil kwen shek gad ka ba kwen be kara mo be ko de tin so jagane de wan ko be ba mar ba jangach kana me ba betetin amani kar gan tin we wonya jen do badana la ken lan wer jalet kije so mi ngay jen wo kwen jok kwen shek joka take duk ko baramo ba jokwe ngay kon wari long murai kon kata shianga dan ala kar kete bom mo kon ko kan kuna la ngay ke kamo a chenga kwen atama ku ji karan chiena kwen anyok mu kwen ba la yen ko na nyur yaram mo ba kar kun ba kalat mu dong marien kon karam mo jen bu lo do tone ba ne dial ba ku longi kije ba ja kam gat men gatin konen ba da ba kan gar ko kena to biken family ke ji duara mo biken ko kul ramtin no ken chuden kon cha cholke en michal ka me kwen joka ke kwen chik joka o bi shur Ramadan en ci yede jen bade teka shure bakar ke kar duara mo bakar ramtin ko ci kan babat anyok balaje ko nene en case mara modong te ko hok chok cha bule nang rar bok bu chu dot ka nga ka gad ke mete ka kwa ke dishi mana ka kwa agoro kwa ka to ba chul garden kontin cha lo kwine meno kwa ka diala ko ni ban pin ba kam gad to chang dan ci gidit ke nyiken na me lun waren edit kon shiri har kaje ko cha chura mo cha je be parwich ngai kon diala yang very important yang me chala do lat ke je duor la ja gor kanu cha je be yar ko je la te ke me chala nuer mo tuo ko gwase danen me ya dor cha yat pinche tam me ya chek ya ko kwen kara mo don kwen ni je chek ka je la te ke me chela tuo alo che tra mo te ke me chela la no don me chala de che gwa wala nuer ke jen ku yang mo ko yang ja cha tup men kwen ke je chebe ka nga chebe ka Ramadan ku le toy ke je ke Ramadan de bagat so la ajela la ke no di mi cha je kwen jok wa bi dil te ke lus ke bi je lo Ramadan le ro bi dil nga je gad to chi ga gadu to Ramadan toy ke je gad to ke nyanga ke nyang Ramadan chi je jen ko cha je kwen ko hoke mi che jen bi nuer je la ke no enemy cha yang martin la te ke duere ngwalat ko rudien ko jin wi der wi jalat ka cha yang mo cha la no cha yang lat kore wala ti kere jen kwala no chin wer chin wala din che jama je ko la ngaje no benwere ru no jen kwala chole nwero na en kwen chik jokana me dong de rano daga je ko dong mishi tai dan cha yat pinge je cheu yar la ja yar ba je Ramadan chire ko mo shi blat ko jin jo ni je no
ramo bi dab gad mi gad jigle bi chole kenyu ko la ti kriek of course ngai kon dialen go murai kon ka ta shiangan tama an mi chal ka mo e kwen chik joka de kon ngaje no ramadan kwen ka gad chi gad ko tele kariem ko kan toy ke chi ka kan tele changwa tam diane ba de jeng ni ramadan toy ke chi no ka gad ke no kan wore tele je na mo ko tel mi chal diane la kwen karam la kwen ji chek ko no ga je ko cha gor bi shio de babat ki bi kare babat ba kar ba nyo ko mat ke jere kar ko nan te tin gwasmo kan wore kwen chek joka ana sha guje la mijia sha guje lo dong mi chiro lot gwe je lo magwa maganga karpin ke je ke ganga martin ke je ajan ta da na tin wore ke je ngan wore je no ta me mi chaji rom tin ba adan wore ka ja ko niam ano la siang la ja ria le ka je ta da nan le ro de je so mi te am chi jien ka uni ka kana kwen la gurno ba kara ba je rom tin ko mo ya kwen chek ba gara ba yu kwen so ngod ba ram chiri har bala go jeno jen a part of the family so cha ja luke la te tin wana mone minyo do de luari lusken gwan don ke ngod lusken ke shumana tam ko na me a continuation ke me la roda na wal through a generation na be ben ba bana wot ka man lat ke je no do not wala ke jen modern time to continent jele che wepin mat de kolara che wepin che taye dan ite ngwane ke je antama che joja gwan odi ana chin wari kan la practice ke joda na chalat ko ke jen time antama china aneti la jikot ngat ka kot ko china duwe ka kot cha ji no jen jega ama shikana mo ano bran ano be ram mo shiri arbe jele kwen check wa charo de jot pinya tama chele shirka taye dan ko je te ka ngoti ji din de paiben ke jele te lo kuni anyok lifestyle ba charo le ger de ko na tama re rang ni ano chi chiang charo ger long aduno de which ngod mi shirka na mo ngod tin and culture mo ngod tin ngod significant ko ngai kan no jen culture dano na ga je no re rang ni chela kwa long ke chela list michran je jien je we da which of course there je kan cham chena mo so na me jeno kon kul ngaje no de ala me chala ghost marriage jen a marriage mi kwen rara den kwen je chek beje kwen gwas me ko ramdana tieje be je kula tika understanding magwa gor jeno beje kwen gwas am ke beje lat first what is ghost marriage in the Nuer community? Ghost marriage is one of the most unique and deeply respected cultural tradition in the Nuer community. It is a form of marriage in which woman is married in the name of a man who has already died. This tradition has been practiced among the Nuer people of South Sudan and part of Ethiopia for many generations. It is closely connected to family lineage, inheritance, and the importance of continuing the name of the deceased. According to Nuer custom, a man is considered fully established in society when he marries and has children. If a man dies before getting married or before having children, his family may arrange a marriage on his behalf after his death. This is what is known as ghost marriage in English. In Nuer language, we call it Queen Shek Joka, somebody who dies. In a ghost marriage, the deceased man families select a woman to become his wife in name. The marriage is usually arranged by the dead man's brothers or close male relative. The woman then live with family, and children born through this union are socially recognized as the children of the deceased man, not the living relative who may have fathered them. This means the children carry the name, clan, and inheritance right of the dead man. In Nuer culture, this helps preserve the family line and ensure that the deceased is remembered through descendant. Why is it important? For the Nuer community, lineage and family names are extremely important. A person's name must continue through children, especially
sons who will carry the family line forward. Ghost marriage serves several important purposes. It preserves the deceased man's name. It protects family inheritance right. It keeps cattle and bride wealth within the lineage. It honors the dead person's social status, and also it ensures continuity of the clan. Among the Nuer, cattle are central to marriage arrangement. The bride price paying cattle for the ghost marriage is considered valid just like in an ordinary marriage. Ghost marriage is not viewed as a strange within the Nuer tradition. Instead, it reflects a strong belief that a person's social life and family responsibility continue even after death. The dead person is still seen as part of the family and community. A marriage and children in his name allow him to remain socially alive through his descendant. This tradition shows the Nuer belief in respect for ancestors, family, honor, and the continuation of life through generations. Let's look at the modern perspective. Today, ghost marriage is less common than in the past, especially in urban areas and among younger generation, influenced by modern laws, religion, and changing lifestyle. However, in many rural communities, the idea still carries cultural significance and remains an important part of Nuer heritage and identity. Michikana me agenti konlingo and ghost marriage ki mishal keme queen shek joka ki ramimo mishi yede jien ka culture Nuer ki ka shang Nuer chol kana magwa ko jen ko kar ko kramten ki rama marten ramimo mishi queen wun mishi yede jien ki mishi liu ano gara ko la ka shul ke je mite mishi dot baka je baje kamnga baje kam gad chang men chi jaram dan and tosh kane karam dan and chi yede je kan wana mo mediten malalar ke lungo me dong che teram mo mishi wo kajirun balaro ram mo benwer ko shaok cha yor pin ko ramadan chi riar by the way jaram dan te ko sha mon jo hok gwara din du no ko hoke tijen kaje na ba kul ram mo ba je kul kun che ke jalalar ke no ram mo gat ramadan chi jen ta dan te kwa je practice along rain wari ade ko larno mene ko ne ti bodong jen ta dan dong adap kene bana more store bana kale linka gwas dan teniam bana me chalga ghost marriage mede kon ngaji no jen akel mi yoske enwari ka kan nepal dawich re ak che kwa mat ne me jen dan dong de gode